با ما باشید، دستگیری کنید، подписаться، лайк و همه گپ خبر بکنید. به حد نیازمند الحمدلله در وطن ما به حد کمه. وقتی که ما پیشرفت نیست значит بدونید که شما پیشرفت هستید. پیشروی کار ما آبروی وطن و آبروی ملت و پیشروی وطن و ملت. اکثر هم برادرای مهاجری که در مهاجرت مهنتی اند، مثلا دورای پدر مادر، دورای زن فرزنداشون، قطعی شکاتور و قطعی یو کریش و تخته و همه چیزاش 17000 сомон از خود چیدگی. ассалому алайкум. шумо дар шаҳри москва ё ин ки московский област қарор доред ва ҳуҷҷатҳоятон тамом шудааст, мехоҳед сарҳадро убур кунед. пас мошинҳои мо дар хизмати шумо. хати сарҳад москва қазоқистон. ба рақамҳои дар рӯи навор буда занг занед ва мушкилиятонро ҳал кунед. ба шумо роҳи сафед. салом алейкум ба ҳама бародаро, ба ҳама нафарое ки моро тамошо доранд. бародаро, мо хонаи ин моддаре ки ваъда карда будем буд кардем, ба итмом расондем. ростига мо тоқа кириша ваъда дода будем ва хостем ки ҳамин пеши хонанам шикатур кунем, ба камта ба тартиб дуронем ва кардем. рости хола дар пеши шумо мо омадем сокитон кардем, гуфтем приблизительно 5000 сомон дар кор мешавад. як бародар 4500 сомон мақсад мо дар айами тоҷикистон буд додак ва гуфти номи мара нагирен, дар кор неста. мақсад ами сохтмоне ки ҳозир шумо дидестем бародаро, қати шикатуру қати яво криша тахта ва ҳама чизош 17000 сомон аз ход чидагиай ва хола ин сум ман чунки шуморо фаҳмондум аксияи ман нарафтагиай. аксиян ҳам бародарои муҳоҷире ки дар муҳоҷирати меҳнатиянд, масалан дурай падар модар, дурай зан фарзандошон, масалан ҳам маблағ мо дароӣ кардагиам, мо ҳамин хонаи шуморо мақсад соз кардем. дар ҳаққи мо дуогӯ бошем, пастаяни вақти намоз хондитонда بیشتر اون گفتم باشه، من گفتم باشه، ما مایه دکدم خیلی هم بچه‌هایی که دمو کرده خداوند قبولشو بگردونه، که هم دمو سرپناه کرده خداوند همه وقت خیرشون قبول گردونه، ای درد غم همه وقت دور بسازشون، در پناهش نگهبان باشه، خیلی تن و جانشون همه وقت سلامت باشه و نکیم که چیزی که دمو روی کردن پیل ممکنه ببخشن حقشونه، خداوند همه وقت آدمی که روی کرد میبخشش و ما مجبوریم به هر حال با حقش مونده، این یگون دونه تخته و این ویا شما خدا ببخشنه که همو اکو شما دیده است ما بخشیدیم، شما نماینده همو آدمایم، مقصد بخش چیزی شما ما در گفتی و که امانت که شما همین که دمو کردین خدا بشکر همین خرسند بای همین زمین تو آسمان که طوری سری ما دیگر نمیچکه، خدا شما رو هم نگهبان باشه. و برادرها استوایی که در او خونه کار کرده هستن و ما مقصد انمی مادر خند خروکشونه مقصد میپزن میتشون و در خونه انمی مادر وریمینه استوا خوب میکنن و این هم خیلی شما را عبرت نگردونده سعی هم خیلی میشواده بگیم در امان الله خدا نگهبان. سلام علیکم برادرها، این اومدیم با محل همون ساختمان برادرها. این ساختمان ما چه گفتون دیدید رفته است برادرها. مقصد این اینجا یک کملته میشه برادرها، کملته 4x3. این اینجا با یک تای دیگهش تا اجاره برادرها، ایش هم 4x3 میشه برادرها. بعد این اینجا در برادرها ساز کردیم دو کухні و وانна 2x3 کухні میشه، 2x3 وانна میشه مقصد. و ما یک برای آب گفتیم اینجا کم کم آبش پرابلم های، ما برای آب کندیم انم تری چاه برادرها. این همین چاهی که شما دیدستین، انم چاه ما کندیم در پیشی مقصد واننا و کухні. اینجا نمیشه نمی
ай ҳамиҷа ванау кухни тақсим мешава. Мо дар пешан ҳами ванау кухни рост ба рост ҳами чоҳ кандем ва ин чоҳа болоша маналит мегирем. Мақсад ҳама қоидавӣ ки невидне ҳами як тамихаи кришкача мемонем, штобе ки об бигира барои пасудашӯӣ, барои оббозӣ, барои ҳама чи ва барои оби хӯрдан, барои оби нӯшокӣ дар пеши кухни мо ана хеле бочка гирифтагием ки дар ана миҷа меиста масалан барои оби нӯшокӣ ки проблема нашава. Мо дар инҷа дидем бисёриҳо оби мақсад об кашондагиам об доранд, мақсад оби нӯшокӣ проблема нест. Инаи чоҳа пир мекунад, ҳамин чоҳ дар 120 сомон не дар 50 ё 60 сомон пир мешава бародаро, як моҳ зиёд мебарад агар ки сарфакорона истифода барем. Мақсади гап бародаро сохтмон рафтеста алҳамдулилло, хай мумкин намедонам 5 рӯз ё 10 рӯзга бикаша девораша полни бардорам, бо ба навор мегирем, сёнка мекунем, девораша ай кирпич ай чӣ мешавад цементблок ва мақсад ҳамихе рафтеста. Иншоалло пешравӣ ҳастай. Чӣ гуфтанем бародаро, бисёриҳо мода муроҷиат мекунанд барои мақсад раҳпулӣ, патентпулӣ, илтимос аз барои худо бародаро ҳамин чизоро нанависен. Мақсад раҳпулӣ, патентпулиро ягон ҷуръотро қарз бигирем бо метен шохӣ мисол намешавад ки мо ҳамаи хеле мелчуфкода даводав кунем бародаро. И як дигим ҳамо одамое ки мода пул роӣ мекунанд бародаро, ҳамоам қатъи худо дар ана мода сиянд. Мисол чӣ хел мешавад ки вай бародар худаш дар муоҷиат 10,000 бай тира пули патентпулӣ танетиҳо тира раҳпулӣ танетиҳо ки ту биза бира хонада дам биги бародар. Мақсад илтимос мо ҳамин одамоеро ё ина конкретно одамоеро ёрдам мекунем бародаро ки мақсад ба мери возможности мақсад то ҳамон ҷои зуррас мона ба ёрдами шумо бародаро одамоеро ёрдам мекунем ки беҳад ниёзманданд. И хеле беҳад ниёзманд алҳамдулилла дар ватани мо беҳад камае ва мо анамора мековем меёвем иншаалло ёрдам мекунем. Бисёриҳо мо дар суроға метан ака бирав навора бин вазъиятш безебай мо мерем баъзеш хонаша хонаи мо дар соза хай ҳо имрӯз гӯшт нахӯрдай ман рӯзеш меша ҳафташ хати гӯшт намехӯрам. Мақсад ин хеле адресҳо мода бародаро илтимос аз барои худо раво накунен, монен мо ҳамин кормона мақсад чӣ хеле ки худмон мисол метонем ва хушрӯ мефаҳмем мақсад пеш барем. Шумо моро адрес метем мо намерем ёрдам намекунем баъд хафа мешин. Барои ҳамин мо медонем ки ниёзмандай ки не бародаро мековем меёвем. Ва як саволи дигар, ниёзманд ҳеҷ вақт моро намекова, мо ӯро мековем. барое ки ниёзманд доступ надорад ба интернет. Одаме ки ниёзмандай ба интернет доступ надорад ва ҳеҷ вақт моро намеёва. Мо ана моро мековем меёвем иншоалло. Инаи сохтмони дуюмона якама криша буд кардем ва инаи дуюмша иншаалло ишам буд кунем баъд оянда мебинем. Дар амони Аллоҳ худованд нигаҳбонтон бошад бародарон. Бо мо бошед, дастгирӣ кунед, подписатсия, лайк, ису ҳамаи гап хабара бикунед, штобе ки кори мо пеш бирава. Пешравии кори мо обрӯи ватану обрӯи миллату пешравии ватану миллата. Мақсад ҳамаи чия обрӯи ҳамаи мо шумо. Вақте ки мо пеш рафтем значит бидонем ки шумо пеш рафтасед. Зинда бошед.